laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyi wa da'a bi da'watihi wa salaka maslakahu ila yawmiddin. Wa ba'd. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنان في الجنان، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه ومولى. ويتقل ميدن الله سبحانه وتعالى كنكو الله تبارك وتعالى هندو يتور دن وهندي أفدي أجرنور دن. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nemindo e meɗen kala nema ko wonduɗen e muɗum. O nemini e meɗen nemaji ɗi tawata e wawata lintude ɗi, anda ittiri majji siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala goto. Yeso ɗum mi duwani kenelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala suɓi, o mawnini, o teddini, o ɓurni e dow tagore makko nende dendanigal mayre. O waɗi ɓe nelaɓe faade e ɗeɗo mofte, ɗum woni faade e yimɓe kañumma e jinna ɗeɗo mofte. O waɗi nelal maɓɓe ngal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala rahmatan lahum, yurmede wonande kañum mofte ɗen. Yo Allahu tabaraka wa ta'ala ɓeydu mantore makko ɗen e kisal makko ngal e dow maɓɓe, kamɓe e kala neɗɗo gomɗinɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe, e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen, e kala neɗɗanke artuɗo ɓaawo ɓe. O jogiti, o jokki, o nyentini kañum sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e hoore faamu ɓeɗo sahabaɓe radiyallahu jalla wa ala anhum. hara yeso ɗum ɗo ko ono yo siɓɓe julɓe, mi hiwrike on hiwrandu islam, hiwrandu neɗɗo julɗo wonande siɗɗo makko julɗo, hiwrandu ndu jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o suɓani ɗum ɓeɗo jiyaɓe makko tedduɓe ka nder aljannaji. En toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu waɗu en yimɓe aljanna firdaus, o danda en lette makko ɗen ka aduna e kalahara. hara yeso ɗum ɗo yewtere meɗen nden bi idnillahi tabaraka wa ta'ala e oɗo waktu barkinaɗo, insha Allahu tabaraka wa ta'ala yowodiray e seeɗa e ko yowodiri e oɗo zakatul fitr, ɗum woni ba'dul ahkami almuta'alliqati bi zakatil fitri, ko ɓangingol yoga e nyawoje ɗe tawata ko yowodirɗe e ko wiyete zakatul fitri, zakka tayre on, ko tawata konno lorliri moƴƴa e ngal ɗo ɗengal meɗen ko ɓe innata ko muudo. haray hiɗen andi Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi en enen ɗeɗo mofte Muhammad alayhi salatu wassalam ko kanɗe ɓuri moƴƴude edi moftali luttuɗi ɗinɗi fu majji. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o suɓi en e dow moftali hedditiɗi ɗinɗi dendanigal majji. O waɗani en nemaji e moƴƴereji e hertinale ɗe tawata kanko Allahu azza wa jalla o waɗanali moftali yawtuɗi ɗin. ko ɗum kanko Allahu azza wa jalla o wi en ka qur'anare makko teddunde, o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah.
kanko tabaraka wa ta'ala o wi en wonde onon ɗeɗo mofte Muhammad alayhi salatu wassalam on laatike ko onon ɓuri moƴƴude e dow moftali luttuɗi ɗin ɗi dendanigal majji. kanko tabaraka wa ta'ala o waɗani en oɗo nema ko wana non o andintiniri en ɗum kadi e aya goo o wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnasi wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. kanko jom menen tabaraka wa ta'ala o holli en wonde o waɗi en ummatan wasatan moftede tawata ko tumbiɗe ka hakkunde ɗe tawata wana feƴƴintinɗe wana jasuɗe kadi balko wonɗe fi wasatil umur e tumbo fiya kuji ɗin ɗi dendanigal majji kama yuhibbu rabbuna wa yarda. wana jom meɗen tabaraka wa ta'ala o yiɗiri non o welira no jiya non e ɗiɗo moƴƴereji ɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani en enen ɗeɗo mofte nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moƴƴereji ɗi tawata o waɗa naali moftali yawtuɗi ɗin ɗiɗo nemaji e ɗiɗo moƴƴereji ɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani en heɓotoɗi e nder nduɗo lewru sumaye. Allahu tabaraka wa ta'ala o farli e hoore meɗen korka o holli en wonde o farluno ɗum kadi e moftali yawtuɗi ɗin. kono kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o bakani en kadi moƴƴereji o bakani en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nemaji e kaɗo korka meɗen ko tawata kanko Allahu azza wa jalla o waɗanano ɗum moftali ɗi tawata ko moftali yawtuɗi ɗin. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi en ka qur'anare makko teddunde o wi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en e nder oɗo aya tedduɗo piiji ɗi tawata ko piiji tati mawnuɗi. hunde aranere nden kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en ko wiyete kun hukmu as-sawmi ay hukmu siyami ramadan. hunde ɗimmere nden kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en e nder aya tedduɗo on halu al-umami as-sabiqa ma'a as-siyami. hunde tammere nden kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en e nder oɗo aya tedduɗo hikmatu tafridi wa ijabi sawmi ramadan. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en ɗiɗo piiji tati e nder oɗo aya tedduɗo. hunde aranere nden o banginani en nyawore horugol meɗen nduɗo lewru sumaye o wi kutiba alaykumus siyam. oɗo kutiba ma'ana muɗum furida o holli en wonde ko hunde farlande e hoore meɗen. hunde ɗimmere nde o banginani en e oɗo aya ko alhaali moftali yawtuɗi ɗin ko honno wonirno e korka kan. kanko jomi meɗen o wi kama kutiba ala alladhina min qablikum holli kamɓe kadi kana as-sawmu farban alayhim korka kan laatinoke ko faridda e dow maɓɓe. hunde tammere nden jom meɗen tabaraka wa ta'ala o banginani en e nder aya on ko fi honɗum woni ko o farlirani korka kan e hoore meɗen ko honɗum woni nyeñal ngal ko honɗum woni fandunde makko nden. wano yimɓe duuɗuɓe no majja ɗum ɗo yimɓe duuɗuɓe iblisu alayhi la'ana no sowwon sini ɓe himo majjini ɓe kanko iblisu o faamini ɓe wonde kaɗo korka ko ardi ko ɓittingol jama'o kaɗo korka ko ardi ko weelingol jama'o kaɗo korka ko ardi ko ɗonɗingol jama'o kaɗo korka ko ardi ko haɗugol yimɓe ɓen e tuuyoji maɓɓe ɗin kaɗo korka ko ardi ko ɓittinangol jama'on. tawi non Allahu tabaraka wa ta'ala hikma ko o farliri kaɗo korka e hoore meɗen ko hikma mo tawata ko o baaliga hikma mo tawata ko o tamma nyeñal ngal tawata ko yottingal nyeñal timmungal kadi ko wonnon ko moƴƴere wonande en fu meɗen heɗen andi wonde ma ɗeɗo dewe ɗe wonɗen rewde Allahu subhanahu wa ta'ala en rewatamo kanko Allahu azza wa jalla ha dewe meɗen ɗen ɓeydamo goɗɗum
ko wana non si en yeddimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala en yeddatamo lundo demmo ha geddi meden din di duitamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala goddu. Idan si tawi en rewimo kanko Allahu azza wa jalla ko hore mede woni ko wadan dem moƴƴere. Si tawi en yeddimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko hore mede woni ko lorruden, ko hore mede woni ko tampinden. ko wadi si kanko jomi meden o banginani en e odo hadith al-qudusi wondo ka sahihu muslim ittado e Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu be ittimo e nelado alayhi salatu wassalam kambe nelado be filli moy morde jomi mabbe tabaraka wa ta'ala kanko Allahu azza wa jalla o wi e der hadith on wonde ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا الله عز وجل أندي أن نجيها بمكبين أندي يمب ميدن كان يمي جن ميدن o wisi tawi hawri en fo meden e wonno moƴƴube tawa kadi berde meden de moƴƴiri wana ommo tawata ko burdo laabude bernde e jiyabe makko ben fu si berde meden den fu laabiri moƴƴiri wa bernde on don den Allahu azza wa jalla o wi en wonde dun don beydata mo e laamu hay e hone dun taw laamu makko ngun no timmi kanko Allahu ngu hato jina e beydari ko wana non si tawi hawri en fo meden e yeddimo en lundike mo en salanike mo en dendanigal meden berde meden den boniri wa on neddo mo tawata walla on jiyaado mo tata ko burdo bonde bernde e der tagore makko den kanko Allahu fu si berde meden den wa'i wa bernde on don den o wi en wonde ko pellet dum duitata e laamu makko ngon hay e hunde kanko Allahu azza wa jalla dum taw laamu makko ngon no timmi acce kadi ngu timmi idan holli en hondum wonde sen golli ko moƴƴi ko hoore meden gollam den si en golli ko boni ko yiltoto dum e hoore meden Allahu azza wa jalla o wi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha o wi man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إذن نقول هلو قولين وندما الله عز وجل ويمرالين هاي هوندك دينا دو كتواتا مؤير مورون دين كو مكو كانكو ونكو رتوتو ko wana non o hadirali en hay e hunde e kaado diina ko tawata boni mudum on ko e makko woni ko ruttoto ko yamiraden kon e moƴƴereji se wadi moƴƴere mudum den ko e meden artata ko hada den kon e boneji si tawi en wadi bone mudum on kadi ko e hoore meden woni ko artata idan farlegol ndudo lewru sumaye Allahu tabaraka wa ta'ala ko wadiri dum ko fi moƴƴere wonande en e fi yurmegol en e fi udditangol en dambude de tawata ko dambude moƴƴereji makko din kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ombana en dambude lette makko den kanyuma e tikkere makko den kanko Allah azza wa jal ko wadi si o holli en wonde ko addi ha o farli dum don e hoore meden o wi la'allakum tattaqun ko fiye wonu yimbe be tawata ko hulaybe mo kanko Allahu azza wa jal ko wadi karmo ko be maaki wonde shahru ramadan ko shahru tarbiyatin wa ta'dib lewru sumayendum ko lewru ne'ugol lewru ndu tawata ko lewru wurtugol neddanke on joddinamo e hoore moƴƴere nen tabintinamo e hoore moƴƴere nen fi yo duumo e hoore mayre de ngandi pellet wonde kala neddo hebudo ko wiete kon taqwa haray o hebi kala ko innete moƴƴere ka aduna do e kala ko innete moƴƴere kala akhara kono jomeden tabaraka wa ta'ala o holli en hulaybe mo ben kanko Allahu mo yidi ben do wallahu yuhibbul muttaqin kanko Allahu azza wa jalla mo yidi ben hulaybe mo wallahu waliyul muttaqin kanko Allahu ko o gido be yimbe be tawata ko yimbe hulaybe mo o holli en battane moƴƴeden kadi ko ben o wadani dum kanko Allah azza wa jalla o wi wal aqibatu lil muttaqin o wi wal aqibatu lit taqwa ko wana non aljannaji din kanko tabaraka wa ta'ala o holli en
wonde ben don onado yebe e majji ka buri e towude don lette makko den mematabe o wi e wonde innal muttaqina fi jannatin wa na'im innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa nahar kanko tabaraka wa ta'ala o holli en wonde si neddo hebi ko wiete kon taqwa haray o hebi khayray dunya wal akhirah ko pellet den andi samaratu taqwa dimde kulol Allahu wol no dudi mojja kadna e kala akhara jantorden dido ala sabilil ikhtisar idan haray kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko addiri ndudo lewru ko fi yurmingol en ko addiri ndudo lewru ko fi mojjagol e mede sede mudum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala hakke ko yidani e mojjere kon e der lewru ndu gogo on kanko jom meden tabaraka wa ta'ala sindu darike tum kanko Allahu azza wa jalla konu watta kanko tabaraka wa ta'ala o yamiray dido shaytanuji bewdi gilay iblisu alayhi la'na ha hewte shaytanuji jinnaji di tawata ko bewdi din dido fu ko joloketeedi wana nelado alayhi salatu wassalam be humpitiri non e hadisaji abi hurairah radhiyallahu anhu kambe nelado alayhi salatu wassalam be hollien wonde si tawi hawri lewru nundu darike be makani en kambe nelado alayhi salatu wassalam wonde suffidati shayatin dido shaytanuji di tawata ko joloketeedi di mare e haditha gobe maki wonde watu ghallu ash-shayatin wa maradatul jinn joloke dido shaytanuji kanyumma e dido jinnaji di tawata ko bewdi fi hollum fi watadi sakko en e rewgol mo kanko Allah azza wa jal fi watadi sakko en e wadugol mo ereji di fi watadi sakko en e daragol totta dido di tawata ko moƴƴi wonanaydi en sabu ha jomi mede yida en wonanaydi en sabu ha kanko Allahu azza wa jalla rindina daade meden den onade en ka aljannaji makko hunde dimmere ko kanko Allahu wattakon kanko tabaraka wa ta'ala o udditay dambude aljannaji din di fop majji hay dambugal gotal on batake be maki kambe ne laado alayhi salatu wassalam wa futtihat abwabul jannati wa lam yughlaq minha bab dambude aljannaji din fu uddite hay dambugal gotal on batake dum do ko hollugol le wonde kanko Allah azza wa jalla udditani en dambude yurmede makko den kanko Allah azza wa jalla o fewtinani e yurmede makko den e der ndudo lewru sumay hunde tammere den gitele ni dambude majji fop udde ombe wana nelado alayhi salatu wassalam be makiri non wonde watu ghallaqu abwab an-nari wa lam yuftah minha bab be maki ombete kadi dambude giteli din di fop majji hay dambugal gotal uddetatake ka hollugol wonde o fandanaki en tikkere makko nen kanko Allah azza wa jal e der ndudo lew bal e riwaya gobe maki futihat abwabus sama bimana dambude asamauji din e hore mudum udditete wonande en enen fi yen gollu moƴƴereji di jawa yen toro Allahu tabaraka wa ta'ala dun jawne yen janto Allah inde Allah azza wa jalla dun jawne e ko nandi sifadi do piiji o wadi kanko tabaraka wa ta'ala jemma kala jemma e der kanyul lewru suma yendum himo mari rindintebe e giteli makko din be tawata ben non o harmina yite ngen e mabbe few tawa ko be yimbe aljanna walillahi utaqa'un fi minan nari wa dhalika kullu layla be maki wonde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo mari rindintebe e ngedo yite dum ko jemma kala jemma e ndurdudo lewru sumay turki Allah azza wa jalla ya Allah rindin en e dido giteli makko o rindina mawbe meden ben e dido giteli makko o rindina ben gureji meden din e sibbe meden ben fu e dido giteli makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala jonnon do fu en faami wonde moƴƴere den kanko Allah azza wa jalla ko nangiri shaytanuji din ko fiwata e yanu e bone der ndudo lewru jonnon waccidi ibnu adama on kadi e wonki makko ken ba pellet den andi inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi wonki kin ko yamirayki ko boni siwana ki wonki ki tawata Allah azza wa jalla o yurmamaki siwana on neddo mo Allah subhanahu wa ta'ala o yurma kanko tabaraka wa ta'ala o wadi non joni madama ki do wonki ko feggotoki o do biddo adama wono nelaado alayhi salatu wassalam be makiri non ka hadith
Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu be maki kullu ibn adama khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun be maki bi adama kala bi adama ko faljo bi adama kala bi adama feggoto e bakkatu be maki kono ku buri moƴƴude walla ko moƴƴi e nder be yimbe be tawata ko yanaybe e bakkatu ko moƴƴi e mabbe ko be yimbe be tawata ko tuubay be ruttobe sitawi be wadi bakkatu. Allahu tabaraka wa ta'ala shar'inani en non joni ngaldo gollal wiyetengal zakatul fitri zakatayre on fi labbingol en e dim faljereji di tawata wonkiji meden dim puusi en ha en yani e majji e nder ndudo lewru sumay. Iblisa kanko himo mara kanko e shaytanuji mawdi din kono madama wonki kin e hore mudum cudana e neddanke on yoni si wonki kin cudani mo o yani e bakkatuji go hakke ko Allahu falana e moƴƴereji din kon kanko Allahu shar'inani en galdo gollal ngal golleten dum do wona sabu lota en e din bakkatuji di wonkiji meden din sabimbinani en yanden e mudum ko woni odo zakatul fitr ka hollugol yurmende jomi meden den e dow meden ka hollugol yaajugol moƴƴereji makko din kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e hore meden enen de do mofte haray non kanyum odo zakatul fitri ko hunde nde tawata gollal ngal tawata hingal mari yoga e nyaawoje ko odo neddo juldo o hani andude o hani famude fiyo o wadu no hana wadirede non kanko neddanke on o hawrita e sawaba wonelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be addi aray ko dum woni ko faala den banginde do yoga e mudum fi nafirgol dum julbe ben tanjin e ka tanjinagol yurmende Allahu tabaraka wa ta'ala den heden torimo kanko Allah azza wa jalla yo nafir dum julbe ben o arsika en kadi tako ko wadira sabu makko o jabana en o wadana en joddi mudum aljanna alfirdaus. Haray odo zakatul fitr si tawi hawri no wi'ede zakatul fitr hunde aranere den taw ko yen andu ko wi'ete kon zakatul fitr ko woni ta'rifu zakatil fitri andingol taw ko hondu wi'ete zakatul fitr andi do ko kongudi didi di tawata ko fawondirdi ko mudafun e mudafun ilay az-zakatu ko mudafun al fitr ko mudafun ilayhi jono dido didi non goto kala e majji no mari andinande mudun den az-zakat no mari ta'rif mudun on kadhalika al-fitr ondon kadi no mari andinande mudun den sendetti az-zakatu lughatan koko wiyete az-zakat lughatan ka hala arab karmukobe bembe maki wono ardi non ka an-nihaya ibn al-asir ka mujallad dimmu e wano ardi non ka lisanul arab ka mujallad sappoy e nayabo bedo karmukobe be maki an-nihaya ibn al-asir mujallad dimmu on sengo derol temedde tati e jeddi lisanul arab libni manzur ka mujallad sappo e nayabo sengo derol temedde tati e cappande jowi e jeetati be maki wonde aslu zakati fil lughati ko at-taharatu wan nama'u wal baraka karmo be go watti waz ziyada maana mudun asli odo az-zakat asli si inma zakat ka hala arab asli mudun wonko at-tahara ko laaɓangal wannama kañumma e fayugol mawna wal barakatu kañumma e moƴƴere nde tawata ko duuminde tabiti ɗuɗunde wa ziyada kañumma e ɓeydagol ngol mana muɗum oɗo azzaka himo gollitire e ɗiɗo fo majji no ara nokkugo ta ma'ana makko on ko at-tahara no ara nokkugo ta ma'ana makko on ko annama والزيادة نؤرى نكو غوتا ومعنى مكو كو البركة كدون دو وني كو إنتي الزكاة معنى مولو كو لابل كو مونغول فايا دودا كو موئري نتاوتا كو دومي نتاوتا كو تابتو حيوني أما الفطر لغة سإنما الفطر لغة كهال عرب ونو أردن كدفتر إمام ابن فارس ويتين مقاييس اللغة مقاييس
اللغة كمجلد نيابو سنغو ديرول تيمة دي جوي اسابو بماكي وند سي إنما الفطر يعني كو كونغول ngol tawata yadullu ala fathi shay'in wa ibrazihi ko kongol tindinaygol e dow udditugol huunde nden kanyum ma e feññingol huunde nden ka haala arab ko ɗum ɗo woni ma'ana alfitr. jonnon si tawi hawri en ɗetti zakatul fitri shar'an ɗo e ngala addude az-zakat shar'an maɗum alfitr shar'an madama hiɗen mari addugol zakatul fitri shar'an. sendari zakatul fitri shar'an ma'ana oɗo zakatul fitri shar'an karmo koɓɓen no mari ma'anaji buyɗi ɓe addi kono sendari ɗi en tawayɗi dendanigal majji ko ɗi ruttotoɗi e ma'ana goto mo tawata faalunde nden nde serta hay e hunde. oɗo kañum zakatul fitri woɓɓe go e karmo koɓɓen ɓe maaki hiya sadaqatu tajibu bil fitri min ramadana tuhuratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafasi. ɓe maaki wonde ko ɗum woni sadaka mo tawata ko waɗɗorɗo sabanede ma honɗum taƴugol ngol immorde e korka nduɗo lewru suumaye fi laɓɓingol oɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗo horuɗo on immorde e ɗiɗo mereji ɗi tawata o yani e majji kañum ma e ɗiɗo golleji ɗi tawata ko golleji kanari ɗi o yani e muɗum. o jiya e waɗuɓe oɗo ta'rif oɗo karmokojo maketeɗo Musa ibnu Ahmad al-Hajawi al-Hanbali ka deftere maɓɓe al-Iqna'u li talibil intifa'i. karmokoɓe go maaki wonde si innama zakatul fitri ma'ana muɗum on ko infaqu miqdarin ma'lumin an kulli fardin muslimin yu'iluhu qabla salati eid al-fitri fi masarifin makhsusatin. ɓe maaki wonde ko wiyete zakatul fitri ko ɗum woni nafkugol embere ñametende tawata ko andande wonande goto kala e julɓe ɓe tawata kanko neɗɗo himo fawti ko atti juulugol oɗo iidi suumaye on tawa kadi ɗum koye firlitande ɗe tawata ko hertiɗe ma'ana muɗum jonneteɗum yimɓe ɓe tawata ko yimɓe hertiɓe ɗum woni ɓeɗo miskinaɓe. woɓɓe go e karmo koɓɓen ɓe maaki wonde zakatul fitri ko sadaqatun muqaddaratun an kulli muslimin qabla salati eid al-fitri fi masarifa muayyana. ani ɗum ɗo fof si tawi hawri e yilti en taway ko ma'ana mo tawata ko ma'ana goto woni kamɓe karmo koɓɓen ko ɓe yilti muɗum. idan ɗum ɗo no famina e wonde si innama zakatul fitr ma'ana muɗum ko sadaka mo tawata ko waɗɗiɗo oɗo neɗɗo julɗo ittangol hoore makko kañum ma e kala julɗo mo o fawti o itta ɗum ɗon o jonna yimɓe hertiɓe ɗum woni miskinaɓe o itta ko atti yo yahe juulugol ngol bi ma'ana ko atti juulede julde iidi nden ko ɗum ɗo wiyete zakat al-fitr. jonnon oɗo zakatul fitr ɗum woni oɗo zakkatayre ko honɗum woni ñawore muɗum nden ko honɗum woni ñawore muɗum nden. oɗo zakatul fitri ko o fardun min alkitabi wassunnati wal ijma' maana muɗum ko faridda mo tawata ko tabitirɗo ka deftere Allahu tabaraka wa ta'ala o tabitiri kadhalika ka sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o tabitiri wana non e pottal ɓeɗo karmokoɓe ɓe dendanigal maɓɓe. sen detti ka deftere Allahu tabaraka wa ta'ala kanko Allahu azza wa jal o wi wa aqimu salata wa atu zakah o wi ñimne julde nden itton oɗo zakka. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala oɗo zakka mo o yamiri kanko subhanahu wa ta'ala
oɗo no huɓiti zakka mo tawata ko zakatul amwal kanyum ma e zakka mo tawata ko zakatul fitr ko wana non kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla o wi gomdi dey malama kala on neddo mo tawata ko ittudo zakka mudum on o janti inde jomi makko nden o juuli odo aya wono imamul bayhaqi be fillori non immorde e odo maketedo nafi' woni mawla abdullah ibn umar radiyallahu anhuma o itti abdullah ibn umar wonde be maki nazalat hadhihi al-ayatu fi zakati ramadana be maki wonde odo aya mo janguden do joni ko o tippi ko e fi odo zakka sumaye on woni zakatul fitr jo meden tabaraka wa ta'ala wi qad gomdi aflaha malama man tazakka kala on neddo ittudo zakka tayre mudun den wa dhakara isma rabbih kanko neddanke on o janti inde jomi makko den dum woni o addi kabbirale di tawata ko wattedi din kaidi don fa salla kanko neddo o juuli odo julde idi idan kanko tabaraka wa ta'ala o banginani en fiyake kanyum odo zakatul fitr ender odo aya teddudo so yika sunna nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe nelado on sallallahu alayhi wa sallama no tabiti mabbe hadisaje de tawata ko hadisaje dudude kabe banginani en waddagol e farlegol odo zakat al-fitr sahababe mabbe filli be hadisaje den holli e wonde nelado alayhi salatu wassalam be farli dum kambe nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sendetti odo hadith mutawata ko hadithun rawahu al-jamaa hadith ittadu abdullah ibn umar radiyallahu anhuma bima ki farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr min ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين كان بعبد الله بن عمر بماكي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ندوني محل شاهد ميدن بماكي نلادون صلى الله عليه وسلم بفرلي أودو زكاة الفطر ندودو لورو سومي هل وند زكاة الفطر ko faridda mo tawata ko faridda tuddido ko wana non si tawi hawri en detti odo hadith kadi ittado abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu imam an-nasa'i be filli kambe abu sa'id be maka radiyallahu anhu farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqata al-fitr sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin أو ساعا من أقط كمبي ابني هنو كمبي أبو سعيد بماكي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وندن الادون صلى الله عليه وسلم بفرلي أودو صدقة الفطر وني زكاة الفطر لو كدي محل شاهدون كلون دو بهولي وند فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سندتي أورو حديث تامو متواتكم إمام أبو داود بفلي كان يمي إمام ابن ماجه حديث التالي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بابن عباس بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ابن عباس رضي الله عنهما كم بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أي كم ببنجنني وندن لادو عليه الصلاة والسلام بفرلنو إذن دو حديثة يوني إنك سنة لادو عليه الصلاة والسلام هلو إن wonde odo zakatul fitri ko faridda mutawata ko o toddido laabi pos amma si yeyi ka ijma'al ulama'i no ari tabiti immorde e odo karmo kojo teddudo al imam ibn al munzir rahimahullahu
azza wa jalla wona ardi non ka deftere maɓɓe wi'etende al ijma'u libni al munzir ko wana non kadi imam ibn qudama no eggi ɗum ka al mughni libni qudamata ɓe maaki wonde wa ajma'u ala anna sadaqata al fitri fardun وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر كم إمام ابن المنذر ببنجنني أندو اختصارا وند كرمكو ببن بفتي أودو زكاة الفطر كو أفرضة أودو زكاة الفطر كو أفرضة إذا نرى كندو كو بانجنا نقول وند نياوري مودون دين من الكتاب والسنة والإجماع كو وند كان زكاة الفطر كو فرضة نان دانك اون سينو فالا او ودا wana sino fala o acca bal ko hunde waddinande e dow makko sitawi o darike o waɗinde tay ko sabu Allahu o warrinde kanko oɗo neɗɗanke o heɓay baraji ɗin ka Allah azza wa jal amma si tawi hawri o accinde tawi naganto o jogiti ko accini mo haray o handi e lette ka jomi meɗen tabaraka wa ta'ala toɓɓere tammere nden e toɓɓe ko yewteten kon ko ɗum woni shurutu wujubi zakati al fitr shartiji waɗɗagol zakka tayre o woni zakatul fitri o karmo koɓɓen ɓe holli wonde shurutu wujubi zakatil fitri ko thalatha shartiji waɗɗagol zakka tayre on koɗi tati الشرط الأول كو الإسلام الشرط الثاني كو الغنى الشرط الثالث كو دخول وقت الوجوب شرط يرانو كلوني الإسلام ونقول نتلو أنكو أجلدو كو ونن ستاوي كانكو نتلانكي أنكو أكيفيرو ستاوي هوري أو إتي الله تبارك وتعالى جبانتامو الله عز وجل جبانتامو كو ونتنون madama o acci kanko oɗo neɗɗanke o lettiroyte sabanede muɗum yawmal qiyama kanko neɗɗo keferon ko annon ko dewal ko o tagira ko fiyo rew Allah subhanahu wa ta'ala emo yamira deweɗen de fu majje ko ɓuri sellude konguɗi karmo koɓɓen kanko neɗɗo keferon kono madama emo e keferan kako makko ngon si o golli deweɗen o jaɓantaki أي عبد الله بن عمر ونوردنك حديث مأبب ماكي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين أي الشرط الأول كو الإسلام الشرط الثاني شرط دمونكو الغنى معنى الدغنغول وانا ونغول مكو باترون كو فاندا دو كو هبوغول مكو كانكو ندانكي اون بمعنى كو إتتا زكاة الفطر on tawa o heddoray nyamete mo o wawata nyamude nyande idi on nyande juldere nde nyamete yonowo mo kanko e bengore makko nden nyallal idingal e jemma idi on si tawi hawri be wawi hebude ko tawata ɗum ɗo no wali goɗɗum fawtike hoore ɗon haray hande kadi waɗɗike be ittugol zakatul fitri konko fawti hoore ɗon yeru adadu maɓɓe kamɓe wonɓe ɓen ka ɓe ngure ɗon si tawi le hawri konko fawti ɗo yonata ɓe ngure nden fof o ittanay yeru ɓen ɓe yonata ɗon ko ɗum ɗo woni ko waɗɗimo kanko neɗɗanke on kono noon si tawi hawri o heɓi tun ko tawata ɓe waway nyamude nder nyallal juldere nden e jemma juldere nden ko ɗum ɗo woni ko ɓe marata ko lutti kon hande kadi haray ko si tawi yonayɓe zakatal fitri no waɗɗiɓe ittugol si tawi ko goto yonata o ittana on ɗon si tawi ko ɗiɗo yonata o ittana ɓen ɗon si tawi ko tato yonata o ittana ɓen ɗon si tawi yonayɓe ɓe fo maɓɓe o ittanaɓe ɓe fo maɓɓe ko luttiti ɗo wo hande kadi ko kamɓe jeyi idan si innama alɗugol ngol karmo koɓɓen ɓe ɓangini wonde wana wi'egol makko ko o patron dey alɗugol ngol ko heɓugol makko ko fawti e dow ko ɓe wawata nyamude kon e nder nyallal kañumma e jemma kañum juldere nde الشرط الثالث شرط تمون كو دخول وقت الوجوب وني ناتغول وقت وقتغونغول او وقت كو همبو وهو غروب الشمس من ليلة الفطر بمعنى
ko mutugol nange ngen e oɗo jemma weetay juldere nden. Si tawi tun hawri nange ngen ge muti weetay juldere nden ko gila ɗon woni ko waɗɗi neɗɗanke on, ko atti ɗum ɗon haray waɗɗaki mo. to waɗi kanko neɗɗo on si tawi hawri o maayi ado ɗum ɗon haray waɗɗaki mo ittugol zakatul fitr. ko si tawi hawri on ɗon waqtu tawi mo si waɗɗo mo ittugol zakatul fitr. idan ko ɗiɗo woni shartiji ɗin tati. si tawi gotel e ɗiɗo manki haray neɗɗo on waɗɗaki mo ittugol zakatul fitr. sharti arano on ko al islam, sharti ɗimmo on ko al ghina, sharti tammo on ko dukhulu waqti al wujub. ɗum woni sharti arano on ko tawegol neɗɗo on ko o julɗo, sharti ɗimmo on ko tawegol neɗɗo on himo mari ko fawti e dow nyamete maɓɓe nyallal e jemma juldere nden, sharti tammo on ko natugol waqtu waɗɗagol ngol ɗum woni mutugol nange ngen nyande weeta juldere nden. toɓɓere nayaɓere nden ko ɗum woni al hikmatu min wujubi zakatil fitri. hikma waɗde gongol oɗo zakatul fitr, yani ko fi hunɗum nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jomi maɓɓe e maɓɓe farliri e dow meɗen oɗo zakatul fitr. wano Allah azza wa jalla kala ko o gollata kon kanko Allahu ko bi hikmatin baligha, nyenyal no e muɗum no wodi kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko o gollani ɗum. jonon oɗo zakatul fitri ko fi hunɗum Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe farliri ɗum e hoore meɗen. non se ruttike oɗo hadis Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mo jantiɗen nanen, oɗo mo imam Abu Dawud e imam Ibn Majah ɓe filli. ibn Abbas ɓe maki radiyallahu anhu farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama zakata alfitri tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ɓe farliri oɗo zakatul fitri sabu piiji ɗiɗi. hunde aranere nden ko nafoore wonande neɗɗo mo tawata ko neɗɗo horuɗo on woni kanko ittowo zakatul fitri on. hunde ɗimmere nden ko nafoore wonande ɓemɓe o jonnata ɗum woni miskinaɓe ɓe. hunde aranere nden ɗum woni nafoore yiltotonde e makko kanko neɗɗo jonnowo zakatul fitri on ko tuhratan lahu min al-laghwi war-rafathi, wano jantorɗen non ka ardinande, yani ko laɓɓingol mo kanko oɗo neɗɗanke horuɗo immorde e ɗimpalji ɗi wonki makko kin cuɗani mo o waɗi e nder lewru suuma e ɗum. piiji ɗi tata ko konguɗi mereje e golleji mereje, kañum ma e konguɗi ɗi tawata ko kanari ka sharia dina islam e golleji ɗi tawata ko kanari ka sharia dina islam. laɓɓingol mo itta mo e ɗum ɗo. moƴƴere wonande kañum on neɗɗo jonneteɗo woni miskino on ko tu'matallahu, bi maana ko nyamete wonande mo ka nyammingol mo kanko ko heɓa ko o nyama e nder nyalande idi nden, hara ko Allah tabaraka wa ta'ala kadi shar'iniri idi on kon kanko neɗɗo o heɓa ɗum non. ɗum woni welo tawande nyanden himo wondi e weltare, wana suno jibagol ko honɗum o nyamata, wana ɗum o wondi e muɗum e nder ngal ɗon nyallal. idan ko sabanede ma ɗum ɗo jomi meɗen tabaraka wa ta'ala e nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe farliri e dow meɗen oɗo zakatul fitr. goo ko nafoore wonande on mo tawata ko ittowo on, ɗiɗi ko nafoore wonande ɓemɓe tawata ko ɓeɗo miskinaɓe. toɓɓere hikkunde ɗon nden ko ala man tajibu zakatu alfitr, maana muɗum ko e dow hombo woni ko oɗo zakatul fitri o waɗɗi, e dow neɗɗanke hombo woni ko oɗo zakatul fitri o waɗɗi. ɗum ɗo kadi si tawi hawri e yiltitike ka hadis Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma mo jantinoɗen ka jantagol fi nyawore kañum oɗo zakatul fitr en anday ko e dow hombo woni ko zakatul fitri on waɗɗi. kamɓe Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ɓe maaki wonde farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatal fitri min ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كم عبد الله بن عمر بحولي اون نلادو عليه الصلاة والسلام كوكو بفرلي دو وني اودو زكاة الفطر
ko ɓe farli ɗum ko ala al-abdi e dow jiyaɗo on, wal hurri e dimu on, wal zakari e gorko on, wal untha e suddiɗo on, wal saghiri e paykunkun tosokunkun, wal kabiri e mawɗo on, minal muslimin immorde e ɓeɗo julɓe. So ndaari ɗo en taway kala julɗo mo tawata ko timminɗo ɗiɗo shartiji jantaɗi nanen shurutu wujubi zakatel fitr o ittintinaka ɗum. Foti ko o maccuɗo jiyaɗo, maɗum ko o dimo, maɗum ko o gorko, ma ko o suddiɗo, maɗum kanko neɗɗo on ko o paykun kun tawata helli faaka, ma ko o neɗɗo mawɗo mo tawata o helli faama no waɗɗimo. Ko wana non haysi tawi kanko neɗɗanke on ko o feetuɗo ittante. Jonon ɗum ɗo neɗɗo on si tawi ko kanko fawti hoore makko, madama mo timmini shartiji ɗin o ittanay hoore makko. Si tawi non hawri ko goɗɗo goo fawtimo, on ɗon woni ko ittantamo kanko oɗo neɗɗanke. Idan koye dow ɓeɗo woni ko waɗɗi oɗo zakatul fitr. Jonon si tawi hawri ko neɗɗo mo tawata ko sawaɗo ka reedu, karmo ko ɓe maaki on ɗon alhaali makko o ndarete. Si tawi kañum bobo sawaɗo on o heɓali lebbinayi ka nder reedu biro makko, ɗum woni wonkikin soraka e makko, oɗo haray o ittantake zakat alfitr. Ko wannon ko ala kulli nafsin muslimin woni ko janta fi muɗum. Oɗo o ala wonki taw ko ɓandu tun o jogiti ka nder reedu. Amma si tawi hawri lebbinayi ɗin timmi, ɗum woni wonkikin sorama e makko, ittangol mo kanko on ɗon bobo zakatul fitri on wana ko waɗɗi ko yiɗa ɗum, wana tabitiri non e Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Idan haray koye dow ɓeɗo woni ko waɗɗi ittugol oɗo zakatul fitr. Jama on koye wattu yili moƴƴa, na on tigi innu aɓa ɓeɗo ko pay koye ɓe helli faaka o ɓe ittantake la. En jantike ɗo ka hadisi was-saghiri. Na yon tigi yahu kadi ha o inna wonde oɗo ko kabir, o nawi ha haqqille ɗen boni o ittantake zakka la, wiyama al-kabir. Ko wana non haysi ko neɗɗo feetuɗo karmo koɓɓe maaki wonde kanko neɗɗo on wondiɗɗo makko on woni fawtiɗo mo on ittanaymo oɗo zakat alfitr. Ndo ko hunde nde tawata jama on no hani aynitude hattirde aynitugol. Toɓɓere hikkande ɗon nden ko anwa'u ma yukhraju min az-zakah, bi ma'na ko none konko yaltinte e oɗo zakat alfitr. Ko none hundum e none jiɗi woni ko yaltinte e oɗo zakat alfitr. Si tawi hawri en moɓidiri hadisaji arɗe ɗen ko sahaba en filli kon e ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe waɗɗini kon, en taway ko nyameteje laaɓuɗi. E yi'inanen ka hadis ibn Umar ɓe maaki sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin, bi mana sa'ure tamaro ma sa'ure ngawri. Wana non sen detti hadis abi Sa'idin al-Khudri on ɓe maaki wonde kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min ta'amin, min latino min yaltinayno oɗo zakatul fitri sa'ure immorde e nyamete. Ɗum ɗo ko hollugol e wonde kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko ɓe shar'inani e yo yaltine fi zakatul fitri ko nyamete woni ko yaltinte. Ɗum waɗi si tawi madhhabul jumhur wana madhhabu imam maliki on e imam shafi'i kañum e imam ahmad ibn hanbal ɓe yaari wonde ko nyamete on woni ko jonnete. Ɗum kadi ko jonnete ko aghlabu quuti ahlil balad, bi ma'ana ko ɓuri folude e nguure yimɓe leydi ndin ɗon. Si tawi ko maaro woni ko ɓe ɓurata nyamude, on tigi itta maaro jonnaɓe. Si tawi ko tamaro ɓe ɓurata nyamude, o itta tamaro o jonnaɓe. Si ko fonye ɓe ɓurata nyamude, o itta fonye o jonnaɓe. Si tawi ko muutiri ɓe ɓurata nyamude, o itta ɗum o jonnaɓe. Si ko kaaba kadi ɓe ɓurata nyamude, o itta ɗum ɗon o jonnaɓe ko nyamete on. Amma imam Abu Hanifa kamɓe ɓe yaari wonde si tawi hawri
yimbe ben don ko mbudi dimbe buri haton jinde e mudum be maki ko neddo yaltin qima kanyon konko o yaltineno e nyamete don qima mudum e mbudi o jonnabe wo sabanede ma tawde ko nafoore nde woni ko dabba e mudum ono haray ko buri sellude kon ko beeda karmo ko be tato yaari kon ko nyamete woni ko ittete e fiyake odo zakatul fitri ko dum don nelaado alayhi salatu wassalam be yamiri ko dum don kambe nelaado alayhi salatu wassalam joli e mabbe wana odo Abu Sa'id al-Khudri be banginiri doni wonde kambe e nelaado alayhi salatu wassalam ko dum do woni ko be yaltinayno wadi si taybe holli wonde nelaado alayhi salatu wassalam ko dum farli kambe kadi ko dum be yaltinayno wano hadith mabbe on ka sunanun Nasa'i be maki farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sadaqatal fitri sa'an min ta'amin ko be farli ko sa'ure tew nyamete kambe Abu Sa'id be holli kadi wonde ko dum kambe be wadayno ko nelaado on farli kon wana hadith mabbe ardon ka sahihain be maki kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin idan nelaado on farli sa'an min ta'amin be laati kadi hibe yaltina sa'an min ta'amin idan si tawi hawri nasu ari tawi ko sahihun sarih ande kadi yejjitatake e feere kala karamokojo nde tawata ko lunnide kanyum wondon nasu idan en faami wonde ko waddi en ittugol ko nyamete mo tawata ko burdo folude on kaleydi don e tobbere hikkude don den ko miqdaru zakatul fitr ko embere konko ittete e zakatul fitr embere mudun den e hadisaje de janguden do gila hadith ibn Umar on e hadith Abu Sa'id al-Khudri on e ko wona de do e hadisaje de tata ko tabitude ko holla ko sa'ure nden farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام بماكي كان بأبو سعيد كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام إذن كساعور دنتيو هراي ساعور دنتيو كدوني مودور دن لا بيجي ناي enen do yimbe detti saawure ne beyninde muudo tayna kayre wiete muudo ko non ko wiete muudo ko yeru bi maana newe didi tew neddo mo tawata ko tumbido ka kunde wana jandudo pandi wana fandudo kadi pandi ko neddo mo tata ko hawrudo yeru newe makko den didi tew ko dum don innete mud jonnon dum don laabiji nayi ko dum woni saa'ure nden ko dum woni etirtene nden fi yaltingol zakatul fitr haray neddanke on ko yo eto o heba den don kanko neddo o eta wannon ko yowndiri fi kiloji din karmo ko ben no lurri be fotta mana 2 kilo ko jelu fawata e hoore 2 kilo e gramje dum don hibe mari lurral e mudu yonnon fi yo neddo yalto e lurrangal yo hendo saa'ure nde yo dabunde madama hinde woda kanko neddanke on o etira dum don kanyum zakatul fitri makko on wona neddo mo andanda hoore mada o hawrondirdo e sawaba on tawa o lundaki ko nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be bangini ko tobbere hikkunde don den ko waqtu ikhraji zakatul fitr dum woni waqtu mo tawata ko waqtu ka yaltinte don zakatul fitri on ko sayi hombo woni ko odo zakatul fitri o yaltinte kanyum zakatul fitri on yi inde mudun den zakat al-fitr ko zakka mo tawata ko yowondirdo e tajugol yimbe ben korka mabbe kan be yalta e sumaye on be naata e juldandu odo waqtu ikhraji zakat al-fitr no feccio pecce didi no wodi waqtu al-jawaz no wodi waqtu al-wujubi wal fadila no wodi waqtu mo tawata on don ko waqtu harayona neddanke on no dagano mo kanko neddo on ittugol don kono fewndo on sai don haray waddaki no wodi waqtu mo tawata ko on do wiete waqtu waddido mo kanko neddanke on waqtu mo tawata ko waqtu waddido mo kanko neddanke on karmo ko be go maki ko on do waqtu buri moƴƴude
waqtu arano on woni waqtul jawaz, waqtu daga gongol ɗon ko qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayni, maana muɗum ko balɗe ɗiɗi maɗum nyallal ko atti nyande juldere nde, balɗe ɗiɗi maɗum nyallal ko atti nyande juldere nde. ɗon on fiyo neɗɗanke on hawru e ɗum ɗo ko yo terto nyande 28 on few, ko wannon so waɗi nyande 28 lewru ndun ndu timmiri 30 en andi haray kanko woni balɗe 3 ko atti nyande iidi nde. wannan o anda lewru ndun ko jelu ardata. idan fiyo o wonu hakkunde ko jantaɗo o jogito o fuɗɗo nyande 29. si o itti nyande 29 lewru ndun ndu ardi ndu timmiri 30 haray o waɗi balɗe 2 ko atti nyande iidi nde. si tawire lewru ndun ndi timmiri 29 haray kanko neɗɗanke on waɗi nyallal ko atti nyalande iidi nde. haray ko yo terto nyande 28 on ko waɗi, si o waɗi 28 ndu timmiroyi 30 haray kanko ko balɗe 3 o waɗi ko atti nyande iidi nde. ɗum ɗo dalil muɗum ko tabiti woni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kadhalika tabiti kadi e sahabaɓe go ko wonaɓe kamɓe wona Imam al-Bukhari ɓe makiri non ɓe maki wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayni. ay sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe laatino hiɓe ittayno oɗo zakatul fitri nyallal ma balɗe 2 ko atti nyalande iidi nde woni nyalande juldere nden. ko oɗo wiyete waqtu al-jawaz. neɗɗanke on si itti e oɗo waqtu harayno daganomo kanko neɗɗanke on inchallahu tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla o jaɓay ɗum non. amma oɗo waqtu mo tawata ko waqtu al-wujub, waqtu waɗɗa gongol ko saye hombo waɗɗoto neɗɗanke on ittugol zakatul fitri on. wodi e karmokoɓe go wana Imam Abu Hanifa, kamɓe ɓe yaari wonde kanko neɗɗanke on ko waɗɗoto mo ittu gongol ko gila ka fajiri feeri ɗon nyande juldere nden. gila ɗon on ɗo yo yimɓe ɓe yaw ka juuloygol iidi, ɓe yaari wonde ko ɗon woni ko waɗɗimo kanko neɗɗanke on ittugol zakatul fitri on gila ka fajiri on feeri ɗon nyande juldere nden ɗo yo yimɓe ɓen yawka iidi. ɓe maki kamɓe Imam Abu Hanifa wonde ko ɗon waɗɗimo kanko neɗɗo. amma ɓe yakarmo koɓe tato Imamu Malik kenyum ma e Imamu Shafi'i e Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jami', ɓeɗo ɓe maki wonde ko waɗɗotomo kanko neɗɗon ko gila ka nange ngen muti ɗon nyande weetay iidi nden, nyande weetay juldere nden gila ka nange ngen muti ɗon ko ɗo woni ko waɗɗimo kanko neɗɗanke on gila ɗon ha ɗo yo jama on yaltu yaha ka iidi. ɗo neɗɗo si taskaki moƴƴa o sikkay ngal lurral maɓɓe ɗo ngal ala nafoore molanande no e lurral maɓɓe ngal ɗo. ko waɗi non kon ɗon nafoore nden. sen ɗetti konngol Imam Abu Hanifa ngol wonde ko waɗɗi kanko neɗɗanke on ko gila ka fajiri on feeri ɗon e nyande juldere nden, ɓeeɗa kamɓe ɓe wi ko waɗɗimo ko gila ka nange ngen muti ɗon nyande weetay julde. joni si tawi neɗɗo ari mayde ɓaawo nange ngen mutude ko atti fajiri on feerude, nange muti nyande weetay juldere nden kono fajiri on feerali to, mana mum o maya jemma. si tawi en yaari madhabu Imam Abi Hanifa on kamɓe ɓe yaari on ɗon ittantake zakatul fitr. se yaari ɓeeɗa tato kamɓe ɓe yaari wonde no waɗɗi ittangol mo zakatul fitr ko arnon fewndo o feƴƴini tawi waktu on naati. ɓeeɗa Abu Hanifa kamɓe ɓe yaari wonde waɗɗaki ittangol mo zakatul fitr ko ɗi sahay ka o feƴƴini ɗon tawi kanko neɗɗanke on waɗɗaki mo. ala kulli hal haray neɗɗo o yo jogito madhabul jumhur e khurujan min al khilaf, yo jogito kongol kamɓe jumhuril ulama, o jogito waɗɗa gongol gila kanange ngen muti ɗon nyande weetayi juldere nden gila ɗon ɗoyo jama o yaltu ɓe yaha ka iidi. o jogito kañum ngol ɗon kongol ko wanno ko ngol ɗon woni kongol ngol tawata ko tumbi ngol ko ngol ɗon kadi yaltintamo kanko neɗɗanke on
e lurrangal. haray toɓɓere nde tawata ko toɓɓere sakkitorore nden e toɓɓe e tawata ko ɗe eɓɓuɗe yewtugol ɗo ɗen fi oɗo zakatul fitr ko ɗum woni masarifuha bi ma'ana e firlitanɗe muɗum nden ɗum woni ko yimɓe homɓe woni ko jonnete oɗo zakatul fitr. yimɓe homɓe woni ko jonnete oɗo zakatul fitr. karmo koɓɓen no mari konguɗi ɗiɗi e muɗum. karmo koɓe go yaari wonde oɗo zakatul fitri masarifuha ka masarifi zakati al amwal, yani jonneteɓe zakatul fitri ɓen no waywa ɓen jonneteɓe zakka jawle ɗen. jonneteɓe zakka jawle ɓen ɓe wi ko ɓen ɗon kadi jonnete zakat al fitr. jonnon e hoore ɗum ɗon mana mum ko honɗum ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala janti fi muɗum ka suratu tawba. yimɓe ɓe tawata ko noneji jeetatiji jonneteɓe zakka ɓen ɓe yaari wonde ko ɓe ɗo woni ko jonnete zakatul fitr. alfuqara walmasakin wal'amilina alayha walmu'allafati qulubuhum walgharimina wa fi sabilillahi wabni sabil e ko nandi e sifa ɓeɗo bi ma'ana yimɓe jeetatoɓe ɓe Allah tabaraka wa ta'ala janti ɓen ka aya ɗon ka suratu tawba wonde makko ɓen ɗo woni ko jonnete zakat al fitr. kono woɓɓe go e karmo koɓɓe yaari wonde o zakatul fitri ko jonnete ɗum ko almasakin. zakatul fitri ko jonnete ɗum ko almasakin. wano imam ibn qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah e karmo ko maɓɓe woni cheikh al-islam ibn taymiyata rahimahullah ɓe maaki wonde ka tigi tigi ko jonnete zakatul fitri hara kono nassu on tabitiri non ko ɓeɗo miskinaɓe. ko non hadith abdullah ibn abbas mo jantiɗen nane on ko ɓe maaki ko farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama zakatal fitri ɓe maaki tuhratan min as-sa'imi طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين إذن كو مسكين بن جنته يونو نتلو سي إنما مسكين كرمو كو بغو ماكي كو أن نتلو متوتا وهبتا yeru ko o hani hebude e nder nyallangal kono o burna e feccere nden manam mum o hebay feccere ko o hebata e nder nyallangal ko hani hebude kon kono o hebata ko hani hebude kon fu. misal muɗum si tawi hawri e nder leydi lagini ndin ɗo neɗɗo mo tawata neɗɗo kala no duwa hebude misal nyallal 100,000 ɗi tawata ɗin non o heɓa de nyallangal. jonnon neɗɗo heɓowo gila 50,000 kono o timminta 100,000 on ɓe maaki ko oɗo wiyete miskin. woɓɓe go yaari wonde o ko si tawi kanko neɗɗanke on o heɓata hay feccere nden ko on sati o wiyete ko miskin manam o heɓata 50,000. ala kulli hal ɗon ɗo ko taarif farq hakkunde al miskin wal faqir. karmo koɓe go maaki ko heɓowo feccere nden kono heɓata ko timmi ko wiyete miskin, mo heɓata feccere nde wiye faqir. woɓɓe go waɗiri bil aks ɓe inni heɓowo feccere nde mo heɓata ko timmi ko innete faqir, mo heɓata feccere nde wiye al miskin. ala kulli hal ɓeɗo ɗiɗo qaida yowdirɗo e maɓɓe on karmo koɓɓen ɓe maaki wondema ko idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. ani ɓeɗo ɗiɗo si tawi hawri kamɓe ɗiɗo ɓe ari e hawtindirede jantama fi almasakin wal fuqara. wana Allah wiri non innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ɗon haray alfaqir lahu ma'anahu wal miskin lahu ma'ana. amma si tawi hawri goto e maɓɓe jantama tun alfaqir ma ɗum jantama tun almiskin wano ardi non ka hadise ɗo on haray ko ɓe ɗiɗon non woni ko fanda. idan ko jonnete zakatul fitr ko ɓeɗo miskinaɓe kañum ma ɓeɗo ɓe tawata ko wasiɗuɓe ko ɓeɗo jonnete oɗo zakatul fitr. haray neɗɗon ko yo aynitu moƴƴa hara o welsindaki o jogito zakatul fitri makko ha iwte ka idi. wonnon si o jogitike mo iwtama ka idi o jonnali hanuɓe jonnede ɓen tawale o ala nganto hay e hunde ko haɗi mo ɗum haray kanko neɗɗanke on o jaɓantake hay si o itti ko sadaka go woni ko o heɓata.
وأنه ابن عباس بماكي فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة kala tottuɗo zakatul fitri on ko atti juulede idi ndin haray ko zakka jaɓeteɗo bi idnillah kono waman addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat si o acci ha idi ndin juulama si o itti haray ɗon ko sadaka e sadakaji o waɗi wana zakatul fitri on woni kanko neɗɗanke on ko o waɗi ɗum idan haray koye wakkilo moƴƴe itten sanga ka hana ittede ɗon ittiren kadi no hana ittirede no haray kanko neɗɗanke on ko ɗum ɗo woni ko o haani jogitade manum ko yoga e ko o haani faamude o jogito e hedde oɗo zakatul fitri kanko neɗɗo on o itta no haani ittirede non o laɓɓinana kadi Allah subhanahu wa ta'ala ka ittugol hara o welsindaaki kanko neɗɗo on ka ittugol yimɓe no heewi landagol si tawi goɗɗo no waawi ittande neɗɗo marɗo feere ittugol zakatul fitri sida waawi mo ittande ikarmo koɓɓe maaki wonde no sella ka ittanamo fi kala mo mari feere si tawi on haldi on fotti ya ittanmo no sella ya ittanmo zakatul fitri yonaymo kadi ko wana noon hiɓe heewi landagol fii oɗo zakatul fitri ittugol mo hagasa eggina e saare nden naɓa e saare goo ma eggina e leydi ndin naɓa e leydi goo ɗo de gandi ko lurral hakkunde karamo koɓɓe wono imam Abu Hanifa kamɓe ɓe yaari wonde ko ɓuri moƴƴude kon ko ka maslaha on ɓuri tiɗirde wo si tawi hawri saare kam wonɗon ko ɗon miskinaɓe ɓurɓe handude mum ɓe woni ɓe maaki ko ɗon ɓuri moƴƴude si tawi noon saare goo no woodi ko ɗon miskinaɓe ɓurɓe handude ɓe woni kanko neɗɗo on o naɓa o jonna ɓen ɗon amma imam Malik imam Ahmad ibn Hanbal kamɓe ɓe yaari wonde sellanta neɗɗanke on eggingol zakatul fitri on e saare ka wonɗon e leydi ka wonɗon o naɓa e saare goo ma e leydi goo ma dama no woodi e saare makko nden ma e leydi makko nden miskinaɓe ɓe tawata ko handuɓe e muɗum miskinaɓe ɓe tawata ko handuɓe e muɗum ɗon noon fii kanko neɗɗo yo yaltu e lurral ngal yo ittu zakatul fitri on o jonna miskinaɓe wonɓe ɓen ka saare makko ɗon ka leydi ka o woni ɗon kanko neɗɗanke o haray ko ɗum ɗo woni ko annino ɗen ɓangingol e ballal Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum woni yoga e nyawoje yowondirɗe oɗo zakatul fitr haray ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu on faamin en o jaɓina en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko selli ko nge muɗum en torike mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yo jaɓan en dendanigal korkaji ko horanɗen mo kon e dendanigal julɗe ko juulanɗen mo kon e dendanigal sadaqaji ko waɗanɗen mo kon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o jaɓana en dewe meɗen ɗen fop o yaafo en ko faljuɗe nge muɗum kon e ko wopuɗen kon e bakkatuji meɗen ɗin o rindina en e ɗiɗo giiteli makko enen e mawɓe meɗen e ɓengureji meɗen e siɓɓe meɗen e weldiɓɓe meɗen fo o waɗa en yimɓe jannatal firdaus o danda en lette makko ɗin kanko Allah azza wa jalla ka aduna ɗo e kalakhara فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة وزلل إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal